Brad, i-challenge ti ka. Challenge lagi. Unsay nahitabo March 16, 1521. March 16, 1521. Abot si Magellan diri sa Pilipinas, no? That's a historical event. Sakto ba ko, be? Search na to, be. Sakto ba ko? Sakto ba ko, be? Sakto ba? Sakto ba ni unsay nahitabo sa March 16, 1521? Oy, sakto na eh. On March 16, 1521. Oh, di ba? When Philippines was discovered by Magellan. Oh. They're sailing day and night across the big ocean until they saw a small limas